Asha nibwo bwa mbere mbonye umukobwa asambaza dukora ahubwo ntivyumvikana uko umukora mwiga adashobora gutweruka inkumi bahungu reka reko ubu narakuze nk'abahungu b'imurezi yo imyaka umaze utinya abakobwa mani uyu muhungu mu gutinya abakobwa ni uwa mbere nyemeza none wemeze wetekana manu byarahindutse wewe none dukore Irizwa riri. Tubazana ibikima. manzi nonera agatebe kwanjye Bazana ibikima. Gana munzanire rago na mobi mbazi. Ntabwo ntazi hari dusepara. Ntacu fa kuzana. Ntabwo ntazi hari dusepara. Fa kuzana ibihari ntacu. ariko je nta nzoga nyuma Tuzibiri ni gwanje urabizi ko inzoga sanze zihera kara ubwo wari ukwiye kuraba ugatuma icawe ubwo narabinyaruka ahubwo ntizihave zihera. sawa ntacu jege nzanira agasikuro kakanya Sawa rero n'isekondi ibiri yashize. sister makuru yawe none Yo jya kuri Instagram urabaga story na postinze kati amakuru yanje ni habari. sister wibagiye gusenga wibagiye gusenga kadusenga Mana yazagize ngo duhaye yazagira bya Bruce wijye mu gisha batabirose bahita bafungura bifashe mu bintu nawe ufashe imiti yawe usabirangira hano Mana ibintu by'akamaro ndakoheretse kibirenge kizima batagira icyo bafungura boheze bafungura tusenze tubyeze ku Mana mpaka ndikishura tubisenze mu izina rya Yesu Kristo amen. Jaja bikiye Ntakimasa. Bon appétit rero. Merci. None wewe burya kutambye akazina kawitwa gute? Ito Filiti Jane Darje. Filiti Jane Darje. What do we have this? Na ikirundi niri. Ngaho ntibyumva ni Filiti. None ko nari nkeneye ko tuba turatera inkuru gatoya. Ona kibazi mu turazitera gusa amanzu niyo fanta winyarutse. Ndaje mutera. Sawa nyaruki. Sawa. He shot you.
few moments later. reka aracari ngaha bawe reka bawe aracari ngaha araje afashe taxi ubunyene taxi yagiye kandi bunyene agira garuke reka sha taxi ati byose tureka ngaha shefu kuki utandisha yani komande reka tubona nyiraje oya yambiye ko ari ugenzurishe yagiye no kwa hena kabitu ntuva utandisha urakubiswe ku ntoki zijya baziti ninja halo aro dukore ni gute ni sawa sana nanje ndashima sho ninde tuvugana ndi wa mukobwa wa kanimero ejo muri bisi tugahana amavi uno munsi nashaka rero mbwira aho duhurira twatwike yayesha byahindutse kweri byahindutse ndafise ibintu byinshi bimfatiye sha ntibyokunda uno munsi ntibyokunda wereka tuzovugana kuraba muhira ono buyobe sha manya